Evo da vam pokažem jednu dobru ponudu od sponzora mog kanala. U pitanju je stranica KeysFan koja se bavi prodajom ključeva za Windows operativne sisteme i Office pakete. Inače imaju stvarno često jako dobre ponude i akcije. Evo trenutno je u pitanju zimska akcija i možete kupiti Windows 11 ključ znači za 13,08 € i ključ za Windows 10 za 8,43 €. Ono što je najbitnije, prodaju stvarno originalne OEM licence, znači nisu u pitanju neke preprodaje i nešto čudno. Aktivacija je trajna, znači doživotna, tako da jednom kada kupite ovaj sistem, odnosno ključ, ostaje u vašem vlasništvu zauvijek. Daju i popust ako kupujete više sistema odjednom, znači možete uštediti po nekoliko eura po sistemu. Također prodaju i Office pakete i imate Office 2021, znači zadnju verziju za 35,84 €, te Office 2019 za 26,29 €. Također i tu daju popust na količinu, a imate i popust, odnosno akciju na prodaju za kompanije, znači za veći broj ključeva, znači evo recimo ovdje imate 50 Office 2021 ključeva za 1550 €, što je stvarno dobra ponuda za jednu firmu. Kupovina se vrši vrlo jednostavno, znači na proizvod koji želite da kupite idete na ovo buy i idete na ovo add to cart da vam se on doda u košaru i kad dodate možete ići na ovo continue shopping da dodate još neke proizvode ili view cart ili možete ići ovdje gore na košaricu i ići ovo view cart da vidite šta ste sve dodali. Ovdje vam je znači prikazano šta ste dodali, ovdje je cijena, količina. I ono što je bitno, ovdje ćemo dodati onaj kod, odnosno da možemo iskoristiti akciju. Tako da trenutni kod za popust je PT52. Znači desno sa strane gdje ovo piše Enter Discount kod, možete ukucati PT52, ići na Apply Discount da se on primjeni. I kao što vidite, znači sa 17 € došli smo na 8 €. I da biste kupili proizvod samo idete na ovo Proceed to Checkout da se nastavi sa kupovinom. Ovdje se unesu osnovni vaši podaci, znači morate unijeti email adresu, ime, prezime, adresu stanovanja, grad, poštanski broj, odabrati zemlju, ako ima regija, staviti broj telefona. Možete kupovati preko PayPala, što je dosta pogodno za mnoge ljude, a možete i koristiti naravno kreditnu karticu. Nakon toga ukucate ovdje Place Order, odnosno kliknete i kupovina je uspješna. Kada kupite neki ključ, on vam dolazi na e-mail u roku od nekoliko minuta. Ako kupite, nemojte zaboraviti provjeriti onaj spam ili junk folder, znači onu neželjenu poštu, jer nekada nepoznati e-mailovi odu tu. Znači ono što je bitno, što bi vam još jednom volio napomenuti, trajna je aktivacija, originalna je licenca. Ja lično sam stvarno kupio od njih prije par godina kada sam se prvi put susreo sa njima i sa sponzorstvom, Windows operativni sistem 10 i super me služi.